Ngiseka futhi ku village 6. Igama lami ngumshumayeli Sibanda, acting senior. So sile challenge lapha ezifuyweni zethu enkulu kakhulu. Izifuyo sizifuya nzima, imbuzi, inkomo, kodwa uzathola ukuthi imbuzi nxa sesibuya lapha eShowa amabhaya yiwa sebuye sinika iprice. Akusiphathi kuhle khonokho ngoba babe sebethenga imbuzi zethu ngama 300 rand. Zona imbuzi kwezindawo besiyazithengisa ngama 100 each. So sibona ukuthi ngalokho akusiphathisi, thina siyathathelwa nje impahla zethu mahala. Khathesi ngikhuluma nje ngiseshowa eTakariyawa, inkomo as about more than 100 and something bathenga ngama 3000. So konke khonokho ngenye challenge esihlangana layo. Lazi bayabuya late abantu be-council, so abasihloniphi futhi njengama farmers. Okumele ukuthi nxa befika lapha abasixolise sibili sibe kube lesikhathi sokuthi sebevula. Nxa bezoqalisa ngama 1-2 kuyakutshengisela ukuthi vele abasihloniphanga. Yi-challenge esihlangana layo enkulu kakhulu lapha kithi eMathebeleni South. Inkomo zethu zihle kakhulu, kodwa indlela ezithengwa ngayo ayisisuthisi njengabalimi. Kuyini ongenziwa mhlawumbe ukuthi kube lentengo mhlawumbe elifisa ukuthi kuyenziwe ngodaba lwentengo yenkomo? Thina besikhangelele ukuthi i-council ingabe nohulumende basidingela ama-buyers, njalo lathi sibe lama price, kube yithi esifakele inkomo price, ayikhona ukuthi bona basifakele price. Sesikhangela isimo esikiswe se-drought, kulakho ukuthi ezinye inkomo njalo zife lingasazithengisanga. Kuliphatha njani kulokuthi izifuyo zenu lazi kodwa lizehluleka ukuthi mhlawumbe libhadale esifuyo njalo lithengele lempuphu? Khathesi so ngesikhathi esikuso isimo sesikuso besikhangelele ukuthi sithengise silahle inkomo esidinge sibhajethele eziphilayo ukudla. So kuyehlula ngoba njengezinsikazi vele bahle bakhangele eceleni, so akusiphathi thina besikhangelele ukuthi sizibhajethele ukudla inkomo zethu.